my god. Happy Halloween. Het müsste man net mal wieder. Hi gengs. Hi. Wow. Schminken und das ist alles Cool. Heißt das auf Englisch cool? cool. Halloween. Halloween. Und nach dem Film ist hell. Schreibt uns jetzt mal dran. Tulis komentar. Ja, das uns schreiben, was in Halloween auch, was ihr macht in Halloween. Und ich weiß schon, wir haben viel angeschaut, wie die also so tanzen und so Tunggu. und so. Oke, ini Mama juga pakai hitam-hitam dan Mama mau lihat Trick or treat, trick or treat, Heboh. candies. kehebohan. Also, Oke, jadi kita akan tanya lihat That's why. lihat di Google dan kita mau ya wow. Wow. Gini ya? Ya. Iya. Nah, mau yang gimana? Ini. Ya ini skelet. Ini. So Gesicht. So. Iya ini kesih skelet. Skelet yang kayak gimana lagi nih? Ih. Wie dieser. Das ist schön. Das. Ja. Schools. Jadi kita akan bikin seperti ini. Wah, tuh lihat. Wow. Aus dieses. Mau? Nein, mit diese. Mau yang gini? Ja. Oke. Jadi contohnya seperti itu. Mama ini juga masih baru. aus. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi pertama kita sisir dulu rambutnya kakak. Kita bikin rambutnya dulu pertama-tama. Das sieht man den Knochen. Oke, ready. Mana tadi? So soll ich. Wie, So, jadi ini rambutnya kita kepang saja. wie mein Zauberstab da. Diese Farben. Ya ini ngegantung karena dia goyang-goyang sih. So, sini kasih lihat. Tuh. Tuh kepangannya. Sekarang kita mulai wajahnya. Duduk sini. Ini masih yang dari tahun kemarin ya. Schon die gleich, dieselbe dunkelpink. Ya. Ja, dies. Den Geist. Sekarang kita pakai yang warna hitam. Wie ein Geist. Tutup matanya, tutup. Kok gini? Kamu mau ngambil warna hitam malah ngambil warna yang ini. Schwarz. Richtig schwarze Augen. So black. Sekarang kita bikin warna. Blume, die pink. Ja. Kita bikin warna merah.
geng. Harun Hamid. Sini duduk. Tuh. Oh. Hey, sini. Saya Tutup matanya. satu sama mie. Tarau. Iya, sini. Buka matanya, lihat ke atas. Tarau. Ini berspikir. Ayo, sini duduk. Sini duduk. Satu lagi. Ya, jangan gerak-gerak, Nang. Trick or treat. Trick or treat. I just want Halloween. So, sekarang kita bikin hidungnya Mama Dina lagi. Sekarang kita bikin yang mana lagi? Black. Butuh black. Side lift be. Side lift tuh be. Black. Terus. Siehst du mein Knochen? Bam. Bam. Ya. Bitte das Spinnen. Ya. Mulutnya lagi mau bikin hitam. Wah, das ist ein großer Lied. Sini. Trick or treat. With our skeleton and skeleton witch. Skeleton witch. Yay. Boo! Boo! Halo semua. Halo semua. Wahahaha. Wah, hahaha. Happy Halloween. Happy Halloween. Trick or treat. Hi. Trick or treat. Trick or I want candy. I want candy. I want candy. Yo, gengs. Ini penampilannya Mama. Karena Mama, ich bin euch so viel Süßes. karena Kido selalu bilang kenapa Mama nggak didandanin. Sama Samantha. Jadinya ini Mama. Coba. Candy. Ya nggak tahu deh. Ya udah. Nih kita udah mau berangkat. Si Louis tidur. Kayaknya ini Mama bawa biar nanti Mama dandanin dia. Kinder zu viel. Oke, kita ready OTW ke rumahnya Inang. Wih, The Walking Dead. The Walking Dead. Dat is aber schief, der Papa. Ih. Mit der Maske.
Ya halo. Trick or treat. Halo. 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 Wah. Tuh. Marvin. Auch erst später dann. Ja. Die einfach eine, weil Oberhammer sind sie sowieso. Der war es nie egal, dann denkst Ich gebe dir dafür die Hand. Wah, halo Joka. Oh mein Gott. Gruselig. Joka is bij ons. So, ayo. Kelihatan nggak? So. Oh boy. Ding dong. Ding dong. Sayang Sohya. Sayang. Halo. Wah, das ist aber cool. Trick or treat. Hallo. Dankeschön. Schönen Abend noch, danke. Er hat 4 Zähne. Wie? Louis Abend gesagt. Oh, Louis hat Abend gesagt. Okay. Eiskalt. Tuh, Marli ikut trick or treat, Marli. Ich spüre, wie Elsa in meine Haut. Dankeschön. Meine Augen. Mana punya Louis? Kubel. Wow. Das ist süß für den Papa, oder? Gut. Ja, gut. Gut. Ist gut. Süßes oder Sahne? Süßes oder so. Hallo. Hallo Edith. Hi. Tschüss. Dankeschön. Jeder kriegt was. Keine Angst. Wih. Mama. Iya. Udah banyak ya? Warte. Ja. Kiten und Louis. Das Kiten. Bonbon. Wow. Wow, Dankeschön. Tschüss. Ja, schönen Abend noch, tschüss. Satu. Ini udah di, iya satu. Satu Louis. Iya sudah. Wadah, Hunde. Ja, muss man schauen. Das ist Mama. Ja, Süßigkeiten. Dankeschön, schönen Abend noch. Danke. Ayo yang besar ngalah, mundur di belakang. Hehehehe. Halo. Udah? Oke, dankeschön. Kiten Louis. Iya, oke. So. Iya, mama juga hamil. Mau. Gimana-mana mau. Mauern. Oke. Mau yang mana coba? Mau yang mana? Ini pas. Oke. Yang isinya banyak. Bukan yang strips.
Oh. Susu de Saure. Halo. Was liegt's denn, ha? Jetzt. Miau, miau. Miau. Halo. Dankeschön. Schönen Abend, tschüss, danke. Dankeschön. Danke, tschüss, danke. Zet dan tel hem toe, hè. Je drukt daar nog wel toe aan. Zo. Dankeschön. Trick or treat. Susu de Saure. Helemaal niet zo aus. Halo. Dankeschön. Danke. Tschüss. Trinken. Halloween. Het müsste man nicht mehr wieder Halloween. Halloween. Louis. Wie? Halloween. Du bist echt gruselig. Oh mein Gott. Menakutkan. Was? Danke sehr. Noch schönen Abend, danke. Het zat dan die trein op Aber ich dachte ganz deppert. Ja, enak. das ist viel Werbung. Nee, aber die Hasil ember dan Inang sudah baking cake. Wih. Gespritzt auch. Plop, plop. Gib mir. Gimana? Enak. Enak. Wer mag Schlagen was dazu? Aber was ist das? Foto, Foto machen. Tunggu. Jetzt Mana itu? Itu auganya mana? Mana matanya? Was ist das eigentlich? Papa, top, Mama, top, top. Stop. Kenapa stop? Na, Kenoto. Stop. Wah. Iya. Coba mau lihat. Coba mama pegang. Ini matanya. Ini kuku mama ini kena warna-warna hitam tadi loh makeup. Wih. Ih. Wah. Zoe. makan guys. Gigit. Coba lihat mama lihat. Ih. Wah. Ist das Auge? Ist das Auge? Ist das Auge? Ist das Auge? Das ist Nah, mama nggak mau. Item. Mama nggak mau ah. Jorok. Das ist süßes Item. Jorok. Das ist süßes Item.